Welcome back everyone. This is your computer programming final exam revision third part. It contains function and a pointer. Let's proceed with working the question. Part 7. This is final exam question true false on function. True false. Kanaaf as kanatti final exam question keenya function eegallachuudha part 7 irratti. አሁን part 7 ውስጥ ምንድነው የምናየው? ስለ ፋንክሽን ነው የምናየው። ከምን አይነት ጥያቄ ነው የምንጀምር? ትሩ ፎልስ። ትሩ ፎልስ። question number 43. In pass by reference, change in formal parameter value will change the actual parameter values. ፋንክሽን ውስጥ value pass ምናደርግ ወይ ደግሞ ፓራሜትር ፓስ ምናደርግ በሁለት ነው። ፓስ ባይ ቫልዩ እና ፓስ ባይ ሪፈረንስ። ፓስ ባይ ቫልዩ እና ፓስ ባይ ሪፈረንስ። ሶ ይሄኛው ፎልስ ነው ማለት ነው። ፓስ ባይ ሪፈረንስ ውስጥ ፎርማል ፓራሜትር ቫልዩ ላይ ቼንጅ አይመጣም። ኢን ፓስ ባይ ሪፈረንስ ቼንጅ ኢን ፎርማል ፓራሜትር ዊል ቼንጅ actual parameter values. This is false. This is false. This can happen in what? In pass by value. Pass by value. Look, why the reason? Pass by reference. In this pass by reference, function receive address of actual variable. Changes made inside function do not affect the original variable. Kanaafuu deebiin keenya kana jechuudha. Pass by reference keessatti function kan inni argument yookaan parameter receive godhu addressii fayyadameetu. Kanaaf iyyuu addressii fayyadama taanaani addressii sana keessa value jirratti dhiibbaan ta'uu hin danda'u. ፓስ ባይ ሪፈረንስ የምጠቀመው በአድሬስ ነው። ፓራሜትርን ፓስ የሚያደርግ ሪሲቭ የሚያደርግ። ስለዚህ በአድሬስ ከሆነ አድሬስ ውስጥ ያለ ቫልዩ ምንም አፌክት ማድረግ አይችልም። Part 8. Final exam question, multiple choice question on your function. In this one we'll see what? Multiple choice question on function. Question number 44. Which of the following is correct function call? In function you have to know function prototype, function definition and function call. These are mandatory. Function prototype or declaration, function definition and function call are the three main components in function programming. Which is correct function call? Function programming keessatti wantoota sadii beekuu qabna. Function declaration yookaan prototype, function definition fi function call kan jedhamu beekuun dura jira. Function call akkaataa kamiin call goona? You can come here. You can come to here directly to this B. Function name, arguments. Argument 1, argument 2. Akkaataa kanaan jechuudha. Functionii call gaafa goonu maqaa functionaa bracket keessatti immoo argumentii kana barreessan. Kun eessa keessatti barraa? Main method keessatti. Main method. In main method or main function. Isheen kuni main method yookaan main function keessatti call taate jechuudha. Kanaaf of eeggachuu qabdu. ሁሌ ፋንክሽን ኮል የት ውስጥ ነው ኮል የምናደርግ? ሜን ሜተድ ውስጥ ነው። ሜን ሜተድ ደግሞ ምንድነው? የትኛውም የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ኤግዚኪዩት ማድረግ የሚጀምርበት ቦታ ነው። ከናፉ ከነቢው ቆዱ። Question 45. Which of the following is function header component? Function header, which is component. Function header component or function declaration. Return type, yes, this is one component. Function header in tokko maal qabaachuu qaba? Tokko return type qabaachuu qaba. የትኛውም function header መጀመሪያ return type መኖር አለበት. The second, function name. ለማፋን ሞ function name ይቀባችሁ ቀባ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? function name መኖር አለበት። data type ወይ return type space function name። ቀጣዩ ደግሞ parameter ነው። ፓራሜትር። እነዚህ ሶስታቸው የፋንክሽን ሂደር ኮምፖነንት ናቸው። So you can say all are the answer.
Example haa ilaallu asitti. Example look here. Return type integer, function name sum, parameter int x, comma int y. Warri kun maadha? Componentii function headeriti. Kun data type isaati. Kun immoo function maqaa function chaati. Warri kun immoo parametrii lama qaba. Ma x fi int x fi int y qaba parameter. Eኛው int return type ነው። ሳም ደግሞ የፋንክሽኑ ኔም ነው። አዲሽን ነው የምሰራ። ሁለት ቁጥርን ይደምራል። ማንን? x እና y። እነዚህ int x እና int y ደግሞ ምንዳቸው? ፓራሜትር ነው ምንዳቸው። ሶ በዚህ መልክ ነው የምቀመጥ። ይሄኛው በደማቅ ይሄ የት ውስጥ ነው ነው? ፋንክሽን ዲክላሬሽን ወይ ደግሞ ፕሮቶታይፕ እንላለን። ይሄኛው ሁሌ መጀመሪያ ላይ የምጻፈው ይሄኛው ነው። ፋንክሽን ፕሮቶታይፕ ኦር ዲክላሬሽን። Question 46. Which of the following is valid function prototype? አሁን ያየን ራሱ ነው prototype የምንለው። function prototype or declaration. wanti amanuti gaafii of tamisharafaatoo jenne function prototype yookaan declaration jenna. Kuni dogoggora. ይሄኛው አንሰር አይደለም አይጻፍም እንደዚህ። prototype እንደሆነ ጻፈው return type function name እና parameter መኖር አለበት። Next, also this is wrong here. Here is function name, parameter, but there is no return type. This is x. D. This is x. Not correct syntax. So the answer is here int, return type, function name, parameter. So this is the correct. Question 47. What the output of the following code? Look here. This is what we call test function. We have a test function. In this test function, you have what? Value int is equals to x. Return x. What this will return? Value of x number 5. Wanti kun maal jeta function test jedhamtu qabna. As kana keessa mo body function kana keessa maaltu jira? Value x jedhamtu jirti. Maal qabatti? X kun immoo variable kun 5 qabatti. ማን ሪተርን ጎዳ ኤክስ ሪተርን ጎዳ ኤክስ ሪተርን ጎዳ እቹኒ ሻኒ ሪተርን ጎዳ አይቹዳ የኛው ፋንክሽን ቦዲ የኛው ቦዲ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ነው የምንለው ኩኒ ቦዲ ፋንክሽን የለም ዮር ፋንክሽን ቦዲ እና ከነኪ ሰማልቱ ጅራ ቫሪያብል ኢንቲጀር ኤክስ ይጅራ እንሞ ማል ቀበታ ቫልዩ ሻን ቀበታ ማን ሪተርን ጎዳ ኤክስ ኤክስን ሪተርን ያደርጋል ቫልዩ ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ምንድነው 5 ይሄኛው ፋንክሽን ዲፊኒሽን እንላለን። ፋንክሽን ዲፊኒሽን ማይዳም ኩኒ ፋንክሽን ዲፊኒሽን the next one is function call. You can call in this way. The function name, it is parameter semicolon. Shinku maidamti function call edamta kastin call goda እቺኛ ፋንክሽን ኮል ናት። ፓራሜትር ብኖሮ እዚህ ውስጥ እናስቀምጣሉ። እዚህ ጋር ምንም ፓራሜትር የለውም ባዶ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄኛው እንዳለ ሰሚኮሎን ጨምረን ኮል እናደርጋለን እዚህ ጋር። ሶ ሪተርን ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር መጥቶ 5ን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋል። ሶ ዩ ካን ካም ሂር እስከነ ሮዱፍ ነው ኤ ቶኮ ኤ ኖ ሻኒ ዳዋን ዴቪ ሪተርን ካንተው ሳዲ ሚቲ ቴስት ዴላ ኖ our answer is what? This 5 kanaaf yu sirriitti beeku qabdu sirriitti beeku sin jira. Question number 48. Which of the following is used to define function with no return type? If your function doesn't have return type, you can use void. Void jechuun maal jechuudha? Return type hin qabu jechuudha. Function tokko return type hin qabu taanaan yookaan data type ibsinuu hin qabnu jenna. Void jenna. ማንኛውም ፋንክሽን ሪተርን ታይፕ ከሌለው ምንም ኮምፒቴሽን የሚሰራ ከሌለው ሜሴጅ ብቻ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ከሆነ ቮይድ ነው የምንለው ሪተርን ታይፕ። ሶ ዩ ካን ሴ ኢንት ኖ this as return type return 0 is for int null is not the answer. empty no you can say void. You have to write in small letter not cap letter. Void is keyword so you have to write in small letter. Question number 49. Which part of function tell the compiler how the function work? Askana keessatti functioni qaama functioni keessa yookaan component functioni keessa compilerin
akkamitti akka hojjetu kan himu eewudha. ፋንክሽን ዲፊኒሽን ይላል። ማንኛውም ፋንክሽን ውስጥ ኮምፓይለሩ እንዴት እንደሚሰራ የሚነግረው ማን ነው? ፋንክሽን ዲፊኒሽን ነው የምንለው። ፋንክሽን ዲፊኒሽን ኮምፓይለሩ እንዴት እንደሚሰራ ይነግረዋል። ፋንክሽን ዲክላሬሽን ነው ዲስ ፕሮታይፕ። ፋንክሽን ኮሊንግ ኖ። ፋንክሽን ፕሮታይፕ ኖ። The answer is function definition here. Function definition. Let us explain these three components. Function definition, declaration, calling. Declaration and prototype are the same. Kanaaf as kana keessatti function, declaration, prototype in tokkumadha. Function, prototype እና function declaration አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ሶስት ኮምፖነንት ያለ ነው definition, declaration, calling እንላለን። declaration ማለት በሌላ አገላለጽ prototype እንደማለት ነው። Explanation for question 49. This is what we call function declaration or prototype. How to write? What the syntax? You have to provide return type, int return type, calculate area, int width, int height. Int width and int height are what? They are parameter, integer parameter. Calculate area is what? Is a function. The second one is function call. We are going inside main method where C++ program execution starts. You have to know this one. As kan keessa kan simbee qabdani function call jechuun eessa keessatti kan hojjetu main method bakka execution in C++ program itti jalqabudha. Kanaaf as kanatti int jennee return type calculate area jennee int width and int height jennee jarri kun lamaani parameter jenna. Calculate area immoo function maqaa function sanati. የኛው return type ነው int calculate area ደግሞ የፋንክሽኑ ስም ነው int width እና int height ደግሞ ምንድናቸው ፓራሜትር ነው የምንለው ይሄኛው function declaration ወይም prototype ይባላል ቀጣዩ ደግሞ ወዴት ነው የምንሄድ ይሄኛው ካረን በኋላ ከፈለግን function definition ማድረግ እንችላለን does matter function definition የፈለግን ቦታ define ማድረግ እንችላለን በመጀመሪያ ማድረግ እንችላለን መጨረሻ ማድረግ እንችላለን function definition bakka barbaannetti define gochuu dandeenya. Kanaafuu amma gara main method yaademu. As keessatti function call eessa keessatti call godha main method keessatti. Main method keessatti as kanatti int area. Then calc area w,h. Warri kun immoo argument jedhamu. Warras kana jirani parameter jedhamu. As gaafa function call keessa dhufu immoo argument jenna parameter miti. ይሄኛው ምንድነው function call እዚህ ጋር main method ውስጥ ነው የሚባለው w እና h argument ነው የሚባለው function declaration ውስጥ ደግሞ ምንድነው parameter. So int space area is equals to calculate area you can take your arguments. Anytime maada function definition ida body of the function bakkatti hojiin hojjetamu jechuudha sirriitti beeku qabdu የኛው በደንብ ማወቅ አለባችሁ function definition ማለት body of that function ማለት ነው የትኛውም የፋንክሽኑ ስራ የሚሰራበት ቦታ የት ነው definition ውስጥ ነው function definition ውስጥ ስራ የሚሰራ እንዴት ነው define የምናደርግ declaration ወይ prototype ውስጥ semicolon እንጨምራለን እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ቦዲ ነው እንጂ semicolon አያስፈልግም ይሄኛው open እና close body of the function return type calculate area int width int height ከዛም በኋላ bracket open this curly brace እዚህ ጋር መተን define እናድርግ variable int result is equals to width times height So the next return result. This sends calculate value back to what? The main method. Wajin kana maada return result kajennu gara main method itti asnuuf deebisa calculation hojjetame hundumasa. ስለዚህ function definition ማለት የትኛውም የፕሮግራሙ ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው።
ከዛም በኋላ ሪተርን ሪዛልት ስል ያ ሪዛልት ወደ ነው የሚመልሰው ወደ ሜን ሜተድ። ከዛም በኋላ ሜን ሜተድ ውስጥ ምን ያደርጋል? ኤግዚኪዩት ይደረጋል። ሶ ዲስ ኢዝ ኤክስፕላኔሽን አባውት the three main component of function declaration or prototype, function calling and function definition. Kana sadan sirriit adda baasanii beekuu qabdu. Qormaata irratti gaaffii kana yeroo hundaa ni gaafatamtu. Kanaafuu namni kamuu beekuu qaba. ማንኛውም ተማሪ እነዚህ ሶስቱ የፋንክሽን ኮምፖነንቶችን በደንብ ማወቅ ይገባል። ለምን የትኛውን ፋይናል ፈተና ላይ ይመጣሉ አይቀሩም እነዚህ እና በደንብ ተረዱ። The next question 50. The argument name used in function header referred to as what? Argument name used in function header or function prototype. Function header jechuun prototype jechuudha. Argumentiin nuti keessa fayyadamnu maqaan isaa maalidha? Function prototype ወይ declaration ውስጥ የምንጠቀመው argumenቱ name ምን ይባላል? ፓራሜትር ነው የሚባል argument no. Definition is not answer. Formal parameter is the answer. Formal parameter. Question 51. A default function parameter is defined in what? Default function parameter means there is no specified parameter. Default function parameter. No need of defining the variable name, that means the argument name or the parameter name. We can say default function parameter. So look here. Int return type, function name, data type. No need of writing here the parameter or the variable x and y, no need. Width and height, no need. This is we call default. Kanaafuu wantoonni akkanaatti barraa'an maal jenna? Default parameter. As kana keessatti return type hin jira, function name hin jira, int and int, int. As kanatti variable keenya hin laannee fi default dhiisne hin danda'ama. Function prototype keessatti akkasitti kaa'uu dandeenya. የትኛውም function prototype ውስጥ default function parameter ከሆነ እዚህ ጋር variable ማስቀመጥ አያስፈልግም። No need here. እዚህ ጋር variable መጨመር ግዴታ አይደለም። So you can see here. So you can define in prototype or declaration. Not in function call. Not in main function. You can say in function prototype. Function prototype. Kanaafuu function prototype keessatti jechuudha. Question number 52. Parameter passed to function are called what? They are arguments. Calculate area WH means these are an arguments. These are what? An argument. It's not the answer. Result is not the answer. This is not the answer. The answer is argument. Kanaafuu parametriin function pass ta'u maal jenna? Argument jenna. ወደ ፋንክሽኑ ፓስ የሚደረግ ፓራሜትር ስሙ ምንድነው? ሜን ሜተድ ውስጥ ምን ኮል የምናደርግ አርጉመንት እንላለን። Question 53. Which is the practice of using the same function name with different parameter? አንድ ፋንክሽን ስሙ አንድ አይነት ሆኖ ውስጡ ያለ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ፓራሜትር ወይ ደግሞ አርጉመንቱ የተለያየ ከሆነ overloading ነው የምንለው። What's overriding? Read by yourself. So you can say function overloading. ምን ሲሆን አስከነ keessatti maqaan function sanaa tokko wal fakkaataa ta'ee parameter isaan qabanii adda adda yoo ta'e baay'inni parameter isaanii maal jenna? Function overload. Function tokko parameter tokko qabaachuu danda'a. Int x qofa. Inni garbaraa immoo int x, int y qabaachuu qaba danda'a. Kanaaf warra akkasii kana maal jenna maqaan isaanii? Fakkeenyaaf addition ta'ee addition in the bracket int x. Inni garbaraa immoo addition in the bracket int x, int y. They have different number of parameter but the same name.
That's addition. So you can say overloading. Question number 54. Which of the following allows call by reference in C++? You can use address operator here. You can use the address operator here. Int function, int address operator x. For pass by reference, you can use this. This is different, no, it's not. So you have to use this one. This is address of x. Question number 55. What is the output of the following code? Look, we have add function. Int return type add, function name int x, int y. This is function definition. ማልጀነ ካና function definition ጀነ ይሄኛው ምን ነው function definition ነው የምንለው። ይሄኛው function definition body አለ ወዚህ ጋር ቦዲው ምን ይሰራል? ሪተርን x + y ሪተርን ያደርጋል። ልክ ሜን ሜተድ ውስጥ ስንሄድ ደግሞ ምን ነው የምናደርግ? እዛ ጋር ኮል እናደርጋለን። ምን add x, y value, x, y value. What's the x value? 3. What's the y value? 4. So what it will add here? X plus y. That means 3 plus 4. So what the result? 7. Kanaaf akka sadde baasu qabdu. Kuni function definition dha. Maaritan godha x ida'u y. Isa kana immoo eessatti call goona? As dhufnee call goona. Kanaafu add sadiif afur kana asitti walitti da'ee as nuu deebisa jechuudha. እዚህ ጋር x plus y ሪተርን የሚያደርገው ምንድነው? እዚህ ጋር መጥቶ 5 እና 3 እና 4ን አድ አድርጎ ምን ያደርጋል? 7 ዲስፕሌይ ያደርጋል። x plus y ማለት 3 ሲደመር 4 ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮል ስናደርግ so this is answer is 7 here. This is the answer. Question 56. A pointer is a variable that store the memory address of another variable. This is true. This is true. Pointer is what? Which store address of another variable. That means it points the value of that address, or it points the value that found inside that memory. Inside that memory. Look here. This is the answer. This is true. So you can take this example. Int x, pointer p. This p points to what? Address of your x. What the x value? X value is 78. This pointer point address of x mean by default it points to the value stored in that address. As kana keessatti pointer ka jennu hojiinsa memory yookaan bakka kuusaa variable gara biraa kan ol kaa'udha. Akkasichuun maal jechuudha? By default value sana point godha yookaan value sana access gochuuf pointer ይፈየደምና ይችላል። ፖይንተር ስንል ምን ነው ስራው? የሌላኛው ቫሪያብል ሜሞሪ አድሬስ ነው ስቶር የሚያደርግ። ለዛ ፖይንት አደረገ ማለት የቫሪያብሉን ቫልዩ ያለበትን ቦታ ያሳያል ማለት ነው። like this x equals to 78, p is equals to address of x. Address of x. This address is used to get memory, that is the variable where the value exists. This pointer or difference operator used to access value stored at that address. At that address. Question 57. To access value pointed to by pointer, we use address operator. This is a percent. This is false. We use what? Difference operator. False. We use difference operator. This is star. This is star. Part 11. Pointer program output question. This is pointer program output question. Let us see the output. Write the output of the following C++ program. Look, this is your pointer.
what the output here? You have x is equals to 78, p is equals to address of x, c out x. That means 78. This 78. This is 78 totally. C out p. P stores what? Address of this 78, where this 78 existing or stored. What means this pointer? This pointer means totally it's talking about 78 itself. Kanaaf as kana keessatti x in 78 ta'e p keenya immoo address x kaayoo ta'e c out x jechuun value masatti argaa jirtan kana display isinii godha. C out x ስንል እዚህ ጋር የx value ልክ እንዳለችው display ያደርጋል. C out p kan jennu immoo address sana computer generate godha malee isin generate gochuu hin dandeessan. Address of memory location the system only generates. User never know this value. Nuti hin beeknu system tu generate godha address sana. Inni C out pointering kun immoo maadha? By default 7080 kana jechuudha. Eenyaው አድሬሱን እኛ በራሳችን ማወቅ አንችልም። ሲስተሙ ራሱ ነው ጀነሬት የሚያደርግ። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ወይ ደግሞ ኮምፓይለሩ ጀነሬት ያደርጋል እንጂ ዩዘር ራሱ አያውቅመኛው አድሬሱን። ግን ፖይንተሩን ማወቅ እንችላለን። ለምን? ቫልዩ የት እንዳለ ይጠቁመናል። so that's pointer is already 78, x is here 78, the memory address is this one. This is the memory address generated by the system, not by the user. Kanaaf x in keenya 78, pointer in keenyas 78. Maaliif faayidaan pointer jenne? Value address memory sana keessa kuufamee jiru access gochuuf jenne. በሜሞሪው አድሬስ ስቶር የተደረገ ቫልዩ አክሰስ ለማድረግ የኛውን ፖይንተር እንጠቀማለን። Part 12 Final exam writing program question. Writing program question. Look, this is writing program for conditional statements. Write a program that ask a user for age. It ask a user askanti maal godha user age irraa fudhata. ይሄኛው ምን ያደርጋል? ፕሮግራሙ ኤጅ ከዩዘር ይቀበላል ወይ ከኪቦርድ ይቀበላል። ከዛም በኋላ ዩዘሩ እድሜው ለምርጫ ደርሷል ወይስ አልደረሰም የሚለውን ያያል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሰው ለምርጫ ለመድረስ ምን መሆን አለበት? ከ18 እና ከዛ በላይ 18 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት። እዚህ ላይ ሁለት ኦልተርኔቲቭ ብቻ ነው ያለን። ኤሊጂብል ነው ወይስ ኤሊጂብል አይደለም? መምረጥ ይችላል ወይስ አይችልም? ይፈቀድለታል ወይ አይፈቀድም? እድሜው ላይ ቤዝድ ሆነን ማለት ነው። አሰንቲ ባይኒ ኦልተርኔቲቭ ለሚቴ ቀምና ናምቺ ኩኒ ፍለቹ ምርገ ቀበሞ ሂንቀቡ ፍለቹ ደንዳሞ ሂንደንዳው ሰጀሉ ከናፍ ኢፊልሲ ማልፋይ ደምና ኦፕሽን ዮካን ኦልተርኔቲቭ ለማ ቆፋ ቀምና ይወጣ ይላል። ኤሊጂብል ኦር ኖት ኤሊጂብል ኮንዲሽን ይከ ማሊን ቼጎና if age greater than or equals to 18 or age is less than 80. If the first condition is true, you can come here. Look, int age, enter your age, see in age. Keyboard rafulate kun. Asti define go ne. Jalqaba define go to. Itansani keyboard rafulatu. Amma uften skati mu condition kana check gochuu qabdu. If the age greater than or equals to 80, ziga matan age ያን ክሪቴሪያ እንደሚያሟላ ማየት አለብን። ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ዲፋይን አድርገናል። ከኪቦርድ ይኸው ሲኢን አድርገን ወስደናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ቼክ እናደርግ ኮንዲሽኑ እድሜው ከ18 በላይ ነው ወይስ ከዛ በታች ነው? 18 ወይ ደግሞ ከዛ በላይ መሆን አለበት። 18 ወይ ከዛ በላይ ከሆነ you are eligible መምረጥ ይችላል። ሰውየው መምረጥ ይችላል። ስለዚህ ይሄኛውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። እድሜው ከ18 በታች ከሆነ ደግሞ ወዴት ይሄዳል? ወደ ኢልስ ብሎክ ይሄዳል። ይሄኛው እውነት ከሆነ 18 እና ከዛ በላይ ከሆነ የመጀመሪያው ኢፍ ብሎክ እቺኛው ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግ። ይሄኛው ውሸት ከሆነ ደግሞ ወደ ኢልስ ብሎክ ይሄዳል። ከነመስከ ሰቲ ስቴትመንት ቲን ኩ ዱጋዳ ታናን ኡሙሪን ሳ ኩ 8 ቢሳ ኦልታናኒ
ishuma if jala jirtu kana execute nuuf godha. Yoo garuu umuriin namicha sana yookaan mucaa sana 18 gadi yoo ta'e immoo gara else block dhaqeessa dhaqas kana dhufa. See out you are not eligible to vote jedha jechuudha. በዚህ መልክ C++ ፕሮግራም if else ወይ ደግሞ conditional statement ተጠቅመን እንጽፋለን። ከናፉ ጋፊ ከሚዩ ሰልጳት ሆጀቹ ደንዴሱ አውትፑት yoo gaafamtanis program write yoo gaafamtanis akkas barreessu dandeessu jechuudha. jalqaba keyboard irraa fudhattu itti aansitanii immoo condition sana if irratti check gootu ifin dhugaadha yoo ta'e ishee if jala jirtu display nu godha. if partiin yookaan condition sun soba yoo ta'e immoo gara else dhaqeetu else block execute godha jechuudha. የኛም በደንብ ማቅረብ እውነት ከሆነ ኮንዲሽኑ if ብሎኩን ዲስፕሌይ ያደርጋል። else ከሆነ ደግሞ false ከሆነ ወደ else ይሄዳል። እዚህስ ምን ጽፈው ስቴትመንቱ አንድ ከሆነ የኛው ብራኬት ግዴታ አይደለም መተው እንችላለን ከፈለግ አንድ ስቴትመንት ብቻ ከሆነ ልክ እንደዚህ አንድ መስመር ብቻ ከሆነ ለኢልስም አያስፈልግም no need ግን ሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ እዚህ ዲስፕሌይ ይበረግ የኛው ብሬስ መጠቀም አለብን Isenti nuti disee kun tokkittidha yoo ta'e braaketii kana nu barbaachisu dhiisuu dandeenya. Ififis ilsifis braaketii kana fayyadamuu dhiisuu dandeenya. Garuu isteetentiin as keessatti eegnu ta'u toora lama yookaan sadii yoo ta'e immoo braaketii kana fayyadamuun barbaachisaadha. Question number 60. Write while loop C++ program that compute sum of square of even integer number from 10 up to 50. Askas maal barbaade while loop fayyadamtee square lakkoofsota even ta'anii lakkoofsa guutuu ta'anii 10 hanga 50 jiranii kan ida'u jechuudha. Eኛ ፕሮግራም ደግሞ ሰራ while loop ተጠቅመን ሙሉ የሆኑ ቁጥሮችን ድምራቸውን ከ10 እስከ 50 ያሉትን ምደምር አንድ ላይ ደምሮ አውትፑቱን ዲስፕሌይ የሚያደርግ እሱኛ ነው ፈለግነው። So the first you have to come here. The first thing you have to use hash include istream.h using namespace this already. Kana beektu ittansine maal goona int 10 ከ10 ይጀምራል የኛው initialize 10 ከ10 እስከ እስከ 50 ነው። ምን ነው የምትጠቀመው while loop አስከሰቲ 10 ኩዳን ራ ኤገለቹዳ ኩዳን ራ ኤገለ ማል ጎና ሳሚን ኬኛማ 0 ዳመት እስካሁን ምንም እየደመርን ነው ከለም ለዛ ሳም እንደምንለው ሳማችን 0 ነው የምንለው። ከዛም በኋላ while loop ውስጥ እንሄዳለን። I ከ50 በታችና እኩል መሆን አለበት። እየፈለግን ያለው square of number between 10 and 50 ስለሆነ ነው። ለኮፍሶታ square ለኮፍሶታ ኩዳኒ አንገ ሻንታ መግዶ ጅራኒ በርባዳ ጅራ ከናፉ ቼክ ሆነችው አስከነከስ ማልጀና ኩዳኒ ራቲ ጀልቀብ jenne ሳሚን ኬኛ ዮካን ኢዳምኒ ኬኛ ጀልቀበረት 0 ዳ jenne amma dhufne kudan kuni shantama gadida mo walqixxeedha jenne እዚህ ጋር 10 ኢኒሻላይዝ አድርገናል። ሳማችን 0 ነው መጀመሪያ ላይ እዚህ ላይ 10 ከ50 በታች ነው ወይስ እኩል ነው የምነው መተናል። ሳም if this is true kuni dhugaadha yoo ta'e maal goona sum is equal to sum plus I times I square sum plus I square እዚህ ጋር ይሄኛው I ወይ ደግሞ 10 ከ50 በታች ወይ ደግሞ እኩል ከሆነ እዚህ ጋር መጥቶ የሚነጋ sum is equal to sum plus I square I square ማለት 10 ስኩዌር I square ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳማችን 0 ነው መጀመሪያ ላይ 0 10 ስኩዌር ማለት 0 ሲደመር 100 ማለት ነው። እዚህ ጋር 100 0 ሲደመር 100 አያችን 10 ስለሆነ 10 ሲባዛ በ10 100 ሳም እዚህ ጋር 0 ነው then 0 plus 100 ይላል። next again it will continue it will come to I is equals to I plus 2 that means I is equals to I plus 2 10 plus 2 that means 12 again sum is equals to sum is 100 plus 12 square that's 144 100 plus 144 again increments I is equals to what I 244 plus 2
it will continue in this way. 244 it will continue in this way. Kanaaf akkaataa kanaan hojjenna jechuudha. Wantoota kana akkasitti. Question number 61. Question number 61. Write a C++ program using for loop to calculate and display sum of number from 1 to 10 using for loop. Isa jalqaba irratti while loop fayyadamne. Jalqaba programii 59 hojjenne maal fayyadamne? If else dha. Ittaan suudhaan while loop fayyadamne. Amma immoo for loop fayyadamne. Kanaafuu of eeggachuu qabdu. Programii gaagamtanii if else haa ta'u, while loop haa ta'u, for loop haa ta'u, switch haa ta'u maal gochuu qabdu? Of eeggachuu qabdu. Maal gochuu qabdu? በፎር ሉፕ ይሁን በዋይል ሉፕ ወይ ደግሞ በኢፍ ኤልስ በስዊች በየትኛውም ከተጠየቃችሁ በቀላል ነው መስራት የምትችሉ ፕሮግራም መጻፍ ምንም አትፍሩት። ፕሮግራም መጻፍ ቀላል ነው፣ ግን መጀመሪያ መረዳት ነው ስቴፕ። አሁን እዚህ ጋር ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች የሚደምር ሂር ፎር ሉፕ ተጠቅመን ፎር ሉፕ ይሄዳል ለኮስቶ ኮዲያን ኩዳን ይጀራኒ ኢዳ መሳኒ ከኑፍ ካው አስከናሉ ኢንቲሜን int sum is equal to 0 ጀልቀበረት ሳሚን ከኛ 0 ነው። በመጀመሪያ ላይ ድምራችን ስንት ነው? 0 ነው። ምንም አልደመርም እስካሁን። ለዛ 0 እንላለን ኢኒሻላይዝ። ከዛም በኋላ ወደ ፎር ሉፕ እንመጣለን። ከ1 እስከ 10 ያለውን ቁጥር ጀነሬት ለማድረግ ኢኒሻላይዝ ስታርት ፍሮም 1 ሰሚኮለን i is equal to or less than 10 እስከ 10 ብቻ ነው የሚሰራ። ከዛ ውጪ ኤግዚት ያደርጋል። i plus plus increment askanti shekalalu qabna jechuudha. Ayin keenya wal qixxeerra ka'a, achi immoo ayin keenya 10 fi isaa gadi ta'uu qaba, achi immoo increment gochuu deemna jechuudha. Kuni sirriidha taanaan inni kun sirriidha yoo ta'e sum is equal to sum plus i jenna dhufnees. Yeenyaው ኮንዲሽን እውነት ከሆነ ወደዚህ መተን ምናል sum is equal to sum plus i ነው። ይሄኛው ማለት sum plus i ማለት ነው። sum is equal to sum plus i እንደዚህ ያለ እስከ 10 ይሄዳል። አሁንም 10 መጥቶ እዚህ ጋር 10 ከ10 በታች ነው ወይስ እኩል ካለ እኩል ነው? አው ትክክል ነው ይመጣልና ሳም ፕላስ 11 ከሆነ ግን 11 ከ10 በታችም እኩልም አይደለም ኤግዚት አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አውትፑቱን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋል ሪዛልቱ። ከናፉ አካታ ካናን ሰልጳቲ በሬሱ ደንዴሱ ኩዌስችን ነምበር 62 ጋፊ ጃተሚ ለምፋ Write C++ code that demonstrate adding two number using function. Function ተጠቅመን ሁለት ቁጥርን አድ የሚያደርግ ፕሮግራም መጻፍ ምን C++ ውስጥ ምን እንደምጠቀመው function ምን ያደርጋል? adding ይሰራል። ሁለት ቁጥሮችን ወስደው የሚደምር clearly indicate function prototype, function call and function definition. አስከነት ፕሮግራሚንግ በርባኔ C++ ገቲ function ፋይዳም ሌላ ኮርስ ለሞካሊቲ ካኒደው yeroo kana hojjennu tokko prototype isa seeraan ibsuu qabna. Function call isa seeraan kaa'uu qabna. Function definition isa seeraan kaa'uu qabna. Gaafota kana hojjennee dhufne kanaaf duubatti deebi'aati gaaffii hojjetaa ture sana ilaala. እነዚህ ጥያቄዎችን ሰርተናል ከዚህ በፊት እና ወደፊት ለፊት ወደ 50 ቤት ተመልሳችሁ ይዩት የነዚህ ጥያቄ ወደ 40 ቤት 50 ቤት ሄዱና function call, function definition, function prototype ምናምን በደንብ መረዳት ይችላልላችሁ። simple ከናፉ ወንቶታ ካና ሆጀኔ ዱፍኔር ዋንቴፊ 10 ስለ ደንዴሱ ዱበት ዴቢተኒ ኢላዱ ደንዴሱቹ ወላላ ተመልሱና ይውት ኦሬዲ እኛው ሰርተናል። what's function prototype, what's function call, what's function definition ወረከነ ስሪት አደባሱ ሲንረጅራ እነዚህ ሶስቱን የፋንክሽን ኮምፖነንቶችን በደም መለየት አለባችሁ። ትሩ ፎልስ ውስጥም ትጠይቃላችሁ፣ መልቲ ቾይስ ውስጥ ትጠይቃላችሁ፣ ወይ ፕሮግራም ራይቲንግ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ መረዳት አለባችሁ። ወንቶት ከነ ስሪት አደባሱ ቀብዱ ፋንክሽን ፕሮቶታይፕ ማይኒ ኮሊ ማይኒ ፋንክሽን ዲፊኒሽን ማይኒ ከናፍ ጋፊን እስኒፍ ቀበድ ዱፌ ሐራፍ ካኑማ ይሮ ኢታኑ ጋፊ ወንገር ብራ ይሮ ዶክ እስኒፍ ቀበድ እንዱፋ ጋፊ ከነ ሲራ ይወጀተኒ ቆርማታ ከሰን ስርናን ዴብሰቹ ደንዴሱ እኛውን ኤክሰርሳይዝ ፋይናል ኤግዛም ሪቪዥን በደንብ ከሰራችሁት ፋይናል ፈተናችሁን C++ ፕሮግራም በቀላሉ
ጥሩ ነጥብ ማምጣት ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ስር ጻፉልኝ፣ እኔም ወደ አሁኑ መልሱን ሰጣችኋለሁ። ጋፊዮ ቀባተን በተሉመት ኮመንት ጀለቲ ባሬሳ ቪዲዮን ኩ የሩ ሲምረገሞ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎቹ አከንደገን ሪዮተ ኬሰኒፍ ቆዳ የሮ ጋሪ ዲር ስቱደንት this is all about your final exam revision for today. If you practice this question properly, believe me, you'll score high grade. As you get this video, don't forget to subscribe and share for your friend. If you have any question, write your question under the comments. Keep in touch.